Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nije me bilo od početka januara, tako da sam uspjela pripremiti par jela koje sam spremala u toku jedne sedmice. Ovdje sam pravila pirjan koji nisam uspjela snimiti do kraja jer je dio odmah nestao, a ostatak sam ipak uspjela sačuvati malo u zdjelicu i zamrznuti. Zatim sam par dana pravila ove pudinge, taj da se jelo slatko, a bio je protiv torte, tako da sam iskoristila zalihu koja mi stoji već neko vrijeme. Imala sam i one proteinske koji su oni koji se zapravo naprave odmah za 5 minuta doslovno u čaši bez ikakvog kuhanja ili bilo čega. Isto su od Dolcelle i stvarno su ukusni. Ovdje sam imala i pomagača. Praveći ovaj puding sam se sjetila koliko je vremena prošlo, a da nisam napravila sutlju. Pratitelji mog kanala znaju da sam ja prije često pravila kolače, sutlije i sada ovako ponekad gledam svoje stare videe i vidim koliko se zapravo mijenjam iz godine u godinu. Pa sad, neke stvari su se promijenile, možda u nečijim očima i na gore, u nečijim na bolje, ali evo ako pitate mene, zaista se trudim biti bolja u svemu, pa uvela sam dosta noviteta u svom životu. Uskoro mislim da ćete u ovoj godini vidjeti šta su sve zapravo bili moji ciljevi za ovu godinu i evo već u ovom januaru sam stvarno dosta toga uspjela da promijenim, iako je mjesec pri kraju, mislim da se dobro držim. Pošto vi gledate sa strane, uvijek treća osoba može dati najbolje mišljenje jer je nekako outsider. Mislim da ćete vi dati najbolje mišljenje vezano na ovu temu, da li se stvarno čovjek može popraviti u bilo čemu. Mislim da čovjek uči dok je živ i da uvijek ima nešto što se može promijeniti i popraviti. Ovdje sam prvi put u svojoj kući kupila ovu rolovanu piletinu iz Binga, jako je ukusna i ako je vidite kupite, eto imate preporuku od mene, stvarno je ukusna, čak i kada se zaledi i odledi. Melina otprilike 4 puta dnevno kada dođe za mnom u kuhinju ovo obori i namjerno ga i ostavim baš da bi ona mogla da se s nečim zabavi dok ja kuham. Ovo ću peći lagano, otprilike neki sat vremena na manjoj temperaturi. Što se duže kuha na manjoj temperaturi, to bude ukusnije. Cijene se ne sjećam, ali mislim da sam vam snimila kada smo bili u kupovinama. Bila je i teletina, ali ovaj put sam htjela piletinu zato što stvarno ima neki poseban šmek. Mislim da svako od nas to može i sam ovako pripremiti, samo je stvar u ovoj mrežici. Ne znam kako bi mogla sama. Ako imate neku ideju, pišite. I tu je naravno i Melina. Većinu jela koje pripremam nama sada već i ona može da jede. Najdraži dio joj je kada jede supu, da ovako kašljuca. Mislim da to namjerno radi. Vidite, sad sam se sjetila da vam novu godinu uopšte nismo snimali naše druženje. Nigdje smo bili, ni s kim smo bili. Tu novu godinu smo svi budni dočekali. Melina imala 40 temperaturu, nikako nismo mogli skinuti. U 3 ujutro smo je kupali, u 5 ujutro, u 7, znači doslovno cijelu noć je plakala i nije htjela ni da jede ni da pije. To je trajalo neka 3-4 dana. Mislili smo da su zubići, ali očito to nije bilo to. Zapravo mogući da jesu jer ona konstantno dira onako kao da će zubić, ne da joj se usta dodirnu.
i stvarno malo slabije jede. Jedino što hoće je supa i stvarno supu pojede baš dosta sama, Bogu hvala. Kad god vidite neko dijete da dobro jede, uvijek recite mašala, molim vas, ili recite nešto fino, jer mislim da moju Melinu su svi živi urekli, kogod vidi kako jede, svi se nekako začude, a tvoje dijete jede, nek jedu djeca, nek su živa i zdrava, pa tamani da se ubuci, lakše je da smrša nego da ne jede i da je tjerate onda. Ovo što ste sad vidjeli sam pripremala za roditelje. Bili su mi roditelji preko vikenda, tu sam napravila jednu pileću supicu. Pravila sam čufte, pohovanu piletinu, burek je bio onaj yummy, ja sam napravila sirnicu. Od priloga bila je riža i pire, piletina na kockice i ovdje sam imala 2 komada mesa. Mislim da je ovo bio junečiji but, nisam sigurna. Zatim napravila sam tu i pirjan sa bamijom, imala sam bamiju i to vam je bilo to. Samo kratko da se javim, pošto evo već 2-3 videa sam snimala na temu šta spremam kad imam goste. Kod mene je kako kome nafaka. Znači ako sam taj mjesec kupila nešto bolje, to što spremam i sebi spremit ću i gostima. Ovaj put sam imala u frižderu i teletine pa sam to izvadila, nekad nemam, izvadim piletinu. Nekad pravim picu, nekad ne znam, samo neku lisnatu što imam. Nekad imam 2 vrste hljeba, nekad imam jedan, nekad imam slatko, nekad nemam. Tako da ono, stvarno kako kome nafaka. Tako je kako je. A sad hvala Bogu, baš ima fine nafake, evo vidjet ćete kad završim. U jednom od videa sam počela zapravo snimati šta ja kuham kada dođu gosti. Ideja za taj video je bila da vam pokažem da možete pripremiti dosta brzo gotovih jela i kada nemate vremena da dočekate goste. Najlakše je goste dočekati sa bosanskim jelima, da sjedneš jedan dan i samo nakuhavaš i kuhaš, ili eventualno kada ti dođu gosti da te gosti i ne vide, a da si ti u kuhinji i kuhaš, jeli? Ja to i ne volim, zato sam ovo sve pripremila rano ujutro kako bi i ja sjedila za ručkom i pričala sa njima, ručala, jeli? Tako da mogla sam tu još svašta da napravim, ali radi se o principu da više ne želim da budem u kuhinji kada su tu gosti, nego jednostavno želim da sam i ja tu. I to mi je zapravo ostalo od mame. Moja bi mama uvijek tako kada gosti dođu, dok ona iznese sve što želi, ljudi odu, a ona ne stigne pričati sa njima. Ja ne želim to da radim, zato mi je lakše ponekad i da stavim nešto što je brzo gotovo. Pa eto, mislim da onaj ko dolazi u moju kuću sigurno to neće zamjeriti, jer ipak dolazi zbog mene naravno. I ovako je izgledao naš ručak. Zavisi naravno i od toga ko vam dolazi. Kada mi dolaze prijatelji, ja znam šta oni vole. Kada mi dolazi neko stariji, ja znam šta oni vole. Tako da vjerujem da se svako od nas na taj način i orijentiše. Čitala sam vaše komentare, bilo mi je zanimljivo kada su djevojke, žene koje me prate iz drugih država pisale kada im dolaze Norvežani ili Kanađani, da njima uglavnom serviraju samo kafu, jer su to ipak takvi običaji i to je ono o čemu sam vam zapravo i ja upravo sada pričala. I evo za kraj ove sedmice za nas ću pripremiti grah. Što bi rekli ovi fitness treneri, puno proteina i zdravlja i stvarno takav grah i jeste. Meni je moja trenerca već par puta napominjala me da napravim grah i da to slobodno jedem koliko god hoću. Ali ovaj grah mi nije baš nešto ispao, nisam zadovoljna, nekakav je sav čudan bio. Pa eto, više sreće drugi put, nisam trebala kupiti ovaj žuti. Hvala puno na gledanju, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!